Ndene nditigera ntuku yele akiacho bagete kyonga bana ndene account ya Meru bedra bakinyambere nkyama yedurano na mianka IBC ndi gamba kana maratari yedirete ageta kotini aranga bana account kana munini wanga bana account ya Meru Titus ntoche yedirete akiri tangawa nigirake kwerekana atatigire nguye kenende kudrari minister akigena kende drakura kyakura ya munini wanga bana kaitena kunende kinyagamba ya kuditanga lenturi na kawira mwangaza ukune maratari ya kidomo manto yedirete nende yakioneka kumatabu kadandene ya kodi atungire bamiro nende bedirete bakioneka kwariria untubuye prato kumenyedwa ne mutugi kare Irintu kwira seneta wa Meru Mithikari Nturi na mubunge wa Ikuru Kawira Mwangaza bawikinyite koti ya Meru nyuma ya boko thitangwa na igamba riari kwirikana baruga ciao cia kithomo ni chiorongo na ndi atongiria babo bairi ni bamenete ngavana wa Meru Kiraitu Murungi bakiuga ni njira ya weri nyuma ya igamba riri aria bari na witiki nyuma ya jaji onthe bakethirwo bari ndebene kiri kithurano kinene kia mweri June tiga gwicitha utumaira tundikoi twa antu batina kuwatira nontu kithira koi man enough koki yawa fire case yuko challenge qualification ya Mithika na Kawira ene to tumire nyantu baona nya weta kotini nyo ampo nyo wangarama batiumba kurenya beterurio ka kubairio bakeya na ko inkwendo kwira na simari nene na inya muno ati muamuzi urobwiri kwa mwana ukaran kana no utirani ni IBC ngakwenda okwira father that uwe ukethira wi muntu rothwana cia high football player timu irengi yethirete ikuo aewa wokova akana akikumacia kiwa niwe ukarire best player no ntukutuka rungi uchetha kurukia mwaka jumwe akiuga Kawira ateta skuru na ndauga King'ang'i kamukirire mbonera kwenda kuthithia na athithia bwega muno atumira antu bawe kenda bandeta kotini kuma rukiri turokere aja na ndenda gukwakikishira ndigiri ciakwa nije certified valid na ndathoma na ndakuruka na kinya ciaku iuga we nacio tutina hakika no tutatwonia kwa hiyo nkoromba o wetie ciitha kinya gwotwitira ciaku tucione no ntunte gwitikia kuringana na utho wa King'ang'i na uria utingugia itete kethira areta skuru Monkana ndinko doubt kithomo gya King'ang'i kiriba mwe batongeria na karibara bakuthingatene na atongeria babo bairi bethira bari na mauge nkurani bakimenera Kiraitu Murungi aria baugite Meru guti uguni bonete kumana na utongeria bawe na no ukandamiza Nturi na Kawira batikarure giti giki kia ungabana kotini na ugwate wa IBC Mama County abwiri kuthagi prepare with a clearance by IBC so stop misusing government organs kenda wonania incompetence kumbere ya antu beto ba Meru so rira King'ang'i awikia excellency Kawira na mheshimiwa excellency Lenturi no ntu ni bo mwa challenge kiri utongeria loi King'ang'i kankurie wowe no twira ni bwe bwengire moi na bwareta democracy niko kinyanga ngugiro ritire ogachoka kwa tuika wowe utena maciara. And I believe that what has been done is going to put us at the front line and we are not going to be left out of the ballot papers. So we want to urge our supporters to keep calm and this is going to be over very soon. Nteto igi chigwichokera muno kotini nyethera teka ndi wakiri inkuthikira rangwenjire kwa kotini nkaigwa nteto igi gachigwichokera twire muntu uri gutumana in disguise no ntukurwe ukuthugania gaga karagitine gitarira aja arenda gutumaga mawakiri bageta guchumbura antu thaira babatere kuthwa bakiromba kura barenda tu bathiuruka gwaja kotini igitare akunire thiri Kemero kiwa itara no gugukwa mite yonthe ketendera so we wata watendera ankwenda kwira antu ibathomere bwana Kiraitu tha ino mona wambira mwana bana barende bakae wandawa ira cia wasianjoka tha ibe wandawa ira cieku no ntu ba technology antu ibathomere utongeria bwaku weronde bogukinya mwicho na bokuganwa kia media na perezia utito ya anto kotini to atinda na aru aja ujo tato chiotheri siasa tu o thikire politics
na ndinama inja ja maraja na ja makui na karibatigania bethira bali na mauge kuria munini wa gavana Titus Tochuku mulikwa ni rwangi rwa EACC akirikana bangi bakibuta ngui beta siasa ne watabuta netire na mbere kugwatira giti kia minister wa kigina kiri thirikari ya kaunti ya Meru irongwenda kuria antu betu batigania ri King'ang'i atwira ai graduate wa Harvard ko kwenda ombira King'ang'i etira izi Titus Toncho na batere ku resign ta CC kwa antu betu batigania ankwenda obwira abo chetheri kandi King'ang'i no ntuikira ikiukira mithika factor na ndikire ndo chokia deputy governor we Kigembe me batu ntu turaire kumea Meru tike twendete no ntu kinyabara wacho deputy governor apart from kiraito no enga ke urikore tigania omo no ntu deputy governor ibata tubara bacho agite ora ocho Mwigembe ayukete movement ya deputy governor wawe o movement no ocho agite no ayukete Mwigembe deputy governor kwa watu kurare mugonga mbura yo Mwigembe yo movement yo tambi yogetegembe ko batwe kabo gara kabo tumena bareke otonye siasa na rakutibatire ibakomya mwana etonto chio okumatigania nwe twilete atigania nwe unifying factor atigania na nende bareke omukumeria mamba yatinare yari bakiwa atari sainere ya omwo ritengo yo county itokumenya sheria ni kuwa bwega sana muntu athuri ya deputy governor no I assigned other responsibilities kana duties so itokumenya siasa tupu ibareke otoyangeria mwana etonto tena ongetu akanyeleka ina kwi mwene ngiripotera nteto cheweru rekwa rietwa ni Mutugi Kare.